Amasapenin tunia dam na ipia hitabang pana thu sei thei dinga ei koi wana pa pathin chu kain thang vai nei hi chukiting ta jang la bana hitabang i ho society sunga inmuna nom ta a pathin thu ngai thei ding to gon hin nei do oipu pawneu chunga ki pa thui sei ki nei hi chukiting le tuni phat man tam ta a to ding tham ding tam ta om jang le tv maya insung kilung tu a hagau thu dang cha bible thu pathin thu ngai dinga in maya na to ho zo si jang na bon chawin ki pa thu khen sei nei tu ni ai ki holim na diu choi hi le pi ham tia hele Nehemiah bung thum na hi ve na hele Jerusalem kia ko som ho hi akimu in hi chi kia ko ho hin tu lai phana khununga Christian te hin kho thagawa akal biu som ho chon ave sai nei hi ju hin sei chin diu hin tin Jerusalem ki ti khupi hi ipi sei na ham mi ti le chom na khupi ti na hi masangin chun gal an hadin Israel te ki ti hi gal ho mi te anahin hi chi ji chun khupi chu gala tha ding ahia khupi chu ven bit ding ana dei wa hi le ipi bol wam te la ama sapenin akul pi hi phatak ye chana gen ovin kul pi gat nawana kot KELKOT ki ti hi phatte chan ana sim zir vin hi kul pi bi na KELKOT ki ti akichi a hi le hi chi pathin mi te ho hin merma ko na ki dal do na thei le veilam cha gar zo na thei chu ana nei ji vin hi hi chi ji chun hi chi khang lai chun Nehemiah khang lai hin Jerusalem kulpi chu achimta hi chi hin Nehemiah hin tha pho bol phana tha sim ding hi hin ngei to ta nei hi cha aman a hin sim masat pen chu KELKOT masat pen chu ipi hamti KELKOT thu sim hi ni vet deu hin tin tun Bible ivet na Bible i chei vai le ina omhon Nehemiah bung thum chang khat na chu ga simoti thimpu chungnung ili asip chu akipat doin asupi thimpu dang ho chu to akithun kirangoi hung ko chu asim phawin hi cha ki mu chu KELKOT ma sapen chu kirangoi hung chu hi chi kirangoi hung hi kun asim ham ti to Nehemiah bung thum na ivet wa chun thimpu ilisap atini thimpu chungnung chun asim hi ele tu ne thimpu chungnung ho chu koi hita supi thimpu chungnung chu Hebrew bungli chang som le lina chu ivet wa hi le van ho chang se zot pa ya chia pathin chapa Jisu thimpulin chungnung a ine o atini hi tunia i ho zo si thimpu chungnung chu Krista a hi ti chu ki chin ta in Bible in a hil tawin ei le hi chi KELKOT hin sim chu thimpu chungnung a hele KELKOT chu Jisu Krista ti hin vet satan ei le hi chi KELKOT a hin kirngoi hung ko a ki ti lo na pen ipize nam atia hele hi chi kirngoi hung ko na hi kiel cha ho akit that ding hian nang Jerusalem ma hong ki kai ding ho zo si chu hi chi kirngoi hung ko nen a hin kai lo ji vin hi chi kirngoi hung ki kai ki lai na dinga ho hi a thi te ding vet sa na hin hi chi kiel cha cho hung thi ding nga chu ipi ngai ham te la thisen so ngai tan I Bible chu ni pi sayam te la thisen zawlowin koi ma thi chon sit ki ngai dam thei pui ti Hebrew le khabo chun ani hil ta vin ei le hi chi kirngoi hung ki kai chu a chon si kha chun amma chon si khela kirngoi hin kaya a chon si neu si chu kirngoi chunga a hin phona a hi le chu kirngoi chu hung thi thei hi chi kirngoi hin chon sit ngai dam na tiang cho ve sai hi ji chun tu nia ai ho chon sit ngai dam chu koi ham Krista hin John le khabu chu in vat wa hi le John bung kha chang som ni la ko na chun ga simo te hi chun veovin vaino van noi chon sit pumong pathin kirngoi no ati nei John in Jordan vadunga baptize na ba Jisu Krista hong chu van noi chon sit pumong pathin kirngoi no chu ahong ta atin akot chu thimpu sa hin thimpu chu Krista hi ala ai chi ahong ki kai kirngoi no jang hi chon sit ngai dam na ding ahong ki kai hi je chon sit ngai dam na thei chu khoi madang ampon Krista wang a hi ti chu ki chi ta in I Bible in ai vin a hi ji chun hi chi ko chu John bung som chang ko na chun hitin na sei ki de hi keima hi ko chu ka hi mi ka ya lu chu hu hinga om ding a hi hu hing chan na ding a hin alampi imadang ompon Krista hinga hi che kirngoi hong ko na lut bo che chun su chat na ipi vin a hi ti ki chin ta in Krista in keima chu kot ka hi ke ya lu chu hu hing na amu ding a hi ti chu ki chin ta in puta vin a hi le tu ai sai do no mo che pi ve sam hi che Jerusalem kul pia KELKOT ma sa pen kirngoi hong ko chun Krista avet sa hi le tu nia nang hu hing na thei chu koi madang ompon hi che Krista tai lo wanga chu hu hing na ompon hi ja chu sopi tu nia nang hi che kirngoi hong ko Krista hong ko na chu na lut hinam
hi lo wa hele nang ma ngei dana nang ma dei dana kot nang ma na ki sim thu guna hu hing chang dina go da hi chu hi lawa I pathin thu to hong ki kal ding hi ta zin tunin hu hing na dei te le hu han na chang te chun hi chi kia ngoi hong ko na hi lu diu angai na hi tu na banin kia ngoi kot ni na hi an ve ta ve kot ni na hi Nehemiah bung thum chang thum achuna ki mun ga siming kati haseni achapaten jang ngakial kot kiti lai chu asimovin ahi kyang kia kot ni na chu ipiham tia hela ngakial kot hi ahin ahi le hi chi ngakial kot hi chi kia ngoi hong kot ban chana chun omin hi chi pira ngakial kot sawam tia la masanga Jerusalem kai donga hungding ho ngazu ding ho chun hi chi kia kot na hin ahin zu pawin scholar ho Bible team ho saida nin chun hi chi ngakial kot ko ma hin ngakai dong namun au me tin ahi ahi le hi chi ngakai dong namun ngakizu namun hin ipiwa sam tia hela ana to chu ve sai ni ipina ato wam tila ngazo mi hiuve mi kha chun aila tu a Christian hin khu a Christa ta san te chun ngakial ko hi ipi ave sa ipi I hodinga ipi phachoma hi chil Nehemiah lekha bai ipi kil do na thai ham ti ve na hi le Christian khadin Christa wanga hu hing chang te chun ato ding chu ipi ham ti le ngaman len sa ba hi chu ke ma choma hi pon Bible ikichi theina din Bible khan mun khan na simo to ve Matthew bung li chang som lagi to som ni chan chui na hele chizovin ama Galilee dilin panga avale parin Peter kiti Simon le anaupa Andrew dilin le na selhanin amun ama chu ngaman mi ahil hane chuin aman amani za kanung hin zuil hanin keima nang ni miman len sapin sim haning e chuin amanin alen adal halanin anung azui pai hanta na hi Peter, Simon la Andrew anau pa chu ipitim tia hela Krista ta san wangin chun Krista hin aman hi ngaman an hi han ta zein Krista angaman na to chu hindal hang miman len sab do jing akau ta nei ele tua Krista hu hinga changte chun Krista hu hing ka hitai ta ina mo ta hi to thei diu thila hi ta pui I Bible ni lo chela Krista hu hing na chang zo si chun hi chi miman len sabi e ho ta sa hin khwai I zui diu le I chi pi diu chu ki chin tain aphong do ina hi chi chun hi chi ngakial kot ki ti hin Christian iko ngaman miman len sab dinga e ko nau discipleship hi lo le mi tunia muthim la mo ko do a Krista va to Bible va to ki to chon dinga ko do na inei nu ina to pau chu ngaman kial kot chu na hin ba sai na hi chi chung chung na chun Matthew bung som ni lagi chang som la ko som ni chui ve na hi le hi chi chun nang ho chiu win lang nam tin zo se se zu in ga sim taw win ati nei ei le tunia so pite ho Christian hi kalo kapin tha kal kum som ni kum nga kum som hi tai ti o hin Krista adinga se zu izal isim do taw wang hi chi ngaman kial kot na to chu a hin hi chi kyu chu Halloween sei zu ya mo sim kyu Halloween chang som ni na chun hitin na sai ki de ne hi chu le ke man nang ho ka pi thu zo se a bon cha na ni dungun gel un ati na hi gahilun ati na sai na hi e le hi chi Krista hu hing na nei te ngaman len sap te chun mi ngaman len sap mai me ya da hading Halloween pathin thua ki hil bong ta chon dinga I sei pi ki diu hi tu lai mi tam ta chani ngai dan ovin pathin le kha buthing in hitin sei jang le keiman hiti ka bor phale pathin lung leinan te tin ki ngai na tam ta an nei ovin ama wang chai sei do nom ki do chu hi Krista hu hing te chun na to I bol diu hi chin na to chu ipin na to ham tia hele business te chun business akona mi man len sap na to chu hin jom diu ti chu avat sai na hi ai le hi chin na to fat banga hi mi kha chu hu hing chang ding heta Krista hu hing sa chun na pha hin tua va mulo te chu Krista va hin puilu na sei zui hin sim na chun hi chi ato phat ma chun van ga malu sa thai dam so pi te ho a hi nai sai po nei a hi ding mong in jang anagial po tin a hi lo ding mong a hi izinam te le efficient le khabu bung ni changge chang som chui ve na hi le pi ve sam te lungsin man na ta san wa nga hu hinga uma na hi taw ve hi chu nang hwa ko na hi poi pathin thil pi zo a hi bo ve hi chi ta san wa nga lungsit wa nga hi e ho hi hu hinga um hi win ai mi kha chun le Krista hu hing na kanai tai ti han lang ana phato achun ki song han Krista hu hing na ana nei masat pa chu nu si ta le ana to a ki song ho chu Christian na ho hi chi achun so chan na mu povin na ve na hu hing na hi ji chu pi ham ta le na ho ngai lu ji wang a hi ale so pi te ho tunin athai ki gel ki diu chu pi ham ta le Ebola Christian atisan mantama ehu do wa hi chilai leisi chon si na leisi mu na hi
đầm na ai piwa ai koi ho ham ti in gial deu ka dein azi pen ta chu pi ham tia hele ama to van tong zom ding chu ai na he ama na to chu pe ham mi te ho wa mu lo te ho wa mu sa a sei zu ya sim ki ti chu hi chi chon tu nia yang hi sei zu sim hi in to hi na ti chu ki do no mo he a hi le tu nia hi chilai ngak kiel ko na pin tha zo kala krista hu hing pa na ki san zo kala tu nia ngak kiel ko na lut hi na a hi lo wa hi le kiel ko lam zo ana chi hi ta ngaman hilova a hilo le thil dang zo na namat kha hita ti chu a hin hi ji chun tunia ngakial ko na ludingin Christian a o awa Jeremiah thim ga Nehemiah thim ga ko ma chun an satan hi ji chun tunia ko no oi zawa hi le ngaman kial ko na hin luchi uti ta ki tim na nom kha u chu he nangin na pakai na to he na pakai na to chu ngaman len sap na hi na chu he a hi le tun kial ko thum na chu ga ve le hen kial ko thum na hi Nehemiah bung thum chang ko ma chu na ki bun ke man hin siming kate pesia chapa zoi ada le beso dei a hi achapa misol lamzon chun kial ko lui chu asim phalonin a hi che kial ko Jerusalem kial ko hungki mu na athum na chu pi ham te le kial ko lui ki ti chu a hi le kial ko lui hin ipi ave sa hi ta atia hi le mi khem kha chuna se ya hi le hi chi kial ko lui hin mi tam ta hin Krista hin na ya ngaman len sap ahung hi zo kal len hin kum khat ka he poi kum ni ka he poi kum nga ka he poi kum som ka he poi ki ta in pathin na atong vin ama wang ha adai na nei in achi sa hin kho chu ngai sa in anung chon ta ve ti cho ve sa in tin ana sai ji we na hi ama wang tu nya kin ka sei nom chu hi chilam chu hilovin Jeremiah le khabu bungup chang som da gup na chu ve nai le tin ana sai na hi lampi dunga dingovin lang chi lewin lang lampi lui ho chu dongovin chule lampi nom khat to au ma a hi le hi chia chun chi ovin chu ti chun na lung thimowa chol du sa ovin ama wang hi chia chun chi povinge ti da ovin ati na hi che lampi lui Jeremiah thim ga ovin ini ko mu chu lampi a chun ding le ovin nang lampi lui chu gavele ovin he chun a phat na ding au ma hi le zuyovin hi cha chun na lung thim ki chol du sa ovin ama wang hi chi aphat na ding hi aphana tin ama wang phale jang le ke wang chi ta ponge tin sei dawin tin Jeremiah pakai aphon do Jeremiah thim ga ko ma chun tunin ho ko ma hin phon do tawin hi ele Christian te dinga tunia lampi chu pi hita Jesu Christani piana sayam ke ma chu hinna thuta le lampi ka hi ele Christa chu hinna thuta lampi he le ama chu he ki mu thei ham Bible hi hin hi chi Bible ki ti hi tu lai mi tam tain lampi lui le lampi tha tin hin sai taleng lampi lui le lampi tha ni khan ta ve nei ibola lampi lui le lampi tha ni khan ta ve ta ka sai ham te hala mi tam ta ni chi thulhung lui a hi ta tin en pai ji ta ve ama wang hi chi thulun ta cha te hi ta zen thulun ta idin diu ai tai tin hovin sunga hi lo le muntina society sunga hin kil na satan om ta ama wang tu ne hi chi kiar kot lui ne ni hamaya le kha bu bung thuma ni sim do kiar kot lui hin ipi ve sa ma te hala lampi lui ati chu hi chi ki phon do na lui I hon tu lai ki tip na lui ti pau hi hi ji chun hi chi ki tip na lui thulhung lui a hi lo la ki phon do na lui ti pai inung vet over Christa ngaman ding te chun masanga kapu ka pa Christa ta san wanga thim ana chang ho chun ipiti lampi a hin zo over a chung over ka pakai pa lung haya a chung over hi pathin lung haya hu hing na chang thai ham ti chu I vet diu I mu chin diu chu pathin in de he hi chen ga vet dingin ga sai dingin inok ahin no ho hin kho thu sim mai vet nai le amo hi alampi wa pakai alung thain ata san zi ovin hu hing na achangin he ti na he ai le amo hin ta san se ana koyo han lang thungai ki ti pa hi ana bol daw ta le amo jang hi hu hing chang zo lo ding hi ji chun tunia Krista hu hing na chang te le Krista mi man len sap ho hin ichi pi diu kha chu pi ham te le hi chi Bible ki ti hi lampi lui lam chu ivet ova ki phun do na lui lam chu mi ma sa ho I ho dinga ki hil na ana bolo hi a hin khu man dan ho ipiti hin khu aman vam ta tu nei ho Krista Christian ten Krista hin khu chon dan le Krista nung zui ho chon dan a ni ki hil ni nu chu hi cha chun ga ve leo han I sei nom khat ho chu pi ham te le ta san ki ti hin sei ngai hin anunga zui ngai ni hi ta sana sei ngai anung ki zui sa lo chu ta san chu athisa hi ti Jacob le khabun ki chinta na hil tawin hi ji chun tu lai Christian he ata sana so chading ho zo se hin so pite ho thungai ki te pa hi anung na ta san anung azui hina
ama wang ka ta sani na ta thungai ki tipa Bible thungai ki tipa anung na nuzui sa lo wa hi le wang ita sanu chu ki tha hol dewa dei uma he aje chu masangi sai ma awongin Hebrew bung som la khalam chu na hele masanga anata san ho zo siang chu ta san a hiwin amo chu ibola so cha thai ham tile ata san ho hi anung zui chu pi ham tile na to a hi lo le sai nge chun anung zu e ne hi ije chun so pi tu ne ki do no mo chu hi le tunia nangma hi chi kia kot luilam chun na vat hina kia kot luilam ma achi sa ka bor khil pathinin ana sai ka bil kana sip na kha am tia Bible thulung hi tha na vet hina i vet hole tu ni hi avet pha hi ti chu ka sai no mi na hi chuki le second Corinthian bunga chang sai gi na chu ga sim ma hi le azi chu ke ho ta san azi chu ke ho ta san wanga chona ka hi o ve Christian te i sai ta mi zo se ta san wanga chon hi vin hi ze chun tunin Krista hu hing na kanei ta itiwa a hi le ale hi chi tunia hi chi kier kot luya chu ilu roina a hi lo ai le kiel kot dang zo nang ma sim thu kiel kot na chu na lut le wang hi chi thu pha ki hil chu ki chin ta na mu thei lo ding a hin tunin Christine a ong ngai lu na e ko vin a hi chi ka thu hi ki thei lo ding a hi zin kiel kot lui lam chu ve ovin lang a pha ho chu kil ovin mi tam tai ni chen ki hil na om tan hi chi chu thulung lu hi tai pe tau ta ve itiwin hi chu atha langa hi tai tin ikila ki dovin a hi le ama wang hi ta ki hil na ho hi Bible ka si ma ka mu dana tas mi ma sa ho ta san hi ka vet na a hi lo le i hon ki tip na thai tiu ta san ho hi ka vet tinga hele hi chilai peiding a hi tai ki ti thu chang wa hi pathin kam chang a hi loading ki chi ta in a ki mu na hi pathin kam chang chu ni pi sayam ti la thu zo se pathin hai kham le khabu hi i ho dinga ki hil na ding a hi ati bai la i ho hi chi thulung lui a hi lo le ki phun do na lui a hi i ki hilo wa i ki su di diu angai ka sai na hi je je chun tunia thulung a hi lo le ki phun do na lui kier ko lui hin i pi na ve sa ti le hi cha hin ki phun do na lui ya hin kier ko lui ya hin pathin a thim gao ho ko ma thu ana sei jingin ana ki ho pi jingin te ka na dingin ga he thei kha dingin chun tua masanga khununga ahung lung ding thu so ho Jisu Krista hung na ding ho ahung ko na thil so ding ho hi hoya hung ki mum atale hi nge hi chi kier ko tha ki ti le hon thulun tha azanga ki mun ama wang atam zo hi kitip na lui etiu thulung lui ahin pathinin atha cha thim ga ho komain ahung lung ding time period kitip ni Daniel thim ga ho koma jang anaki musa in is Isaiah ho koma jang anasain hizijun dunia hi chikiar ko lui chu imu wa ivet chin lo wa hi le khununga Christian athil bowling ana phun do chu imu chit lo riu ahin hizijun kiar ko lui a hi chuwa Christian atha cha hinga anasai do chu ipiham ta khununga hung so ding thil he num vai jang la hi chi kia kot lui hi inung vet ho angai na hi kia kot li na chun i pi vet sam ti ha Jerusalem kia kot li na chun Nehemiah bung thum chang som la thum chu ga simoteve hanun le Johana khwa chengten phai chom jun na kia kot chu asim phau ve hi chi kia kot li na kia kot ki mu chu i pi ham ta hele phai chom jun na kia kot chu ki mu na hi ai le phai chom hi chan ding dan hi ga ve le hun sa pawin chun Valley Gate atina hin ahe hi chi Valley Gate hi chi phai chom hi dan ka siman chun hitina ki sai na he ama hi yulim a hi lo alhang pin vilim a hin nomin hi chi phai chom a hin tui ding mol chunga tui vaka tui lu hung lu ngo chu a hin ho pa zui na hi le hui hung nung dan hong chu anomin angoi zen phai choma kha mi ho chun hui nun dan no ma sa in phai choma chun lungbon na sa ta amu vin ti hi phai chom din mun hin a ko mun hi tua hi le hi chi phai chom kel kot kiti hin tu la e ho Christian hin ko din mun na ipi ve savam ipi hi lu ham ta hi le ki neo sa ta Krista HINKHO Krista chon dan banga chona pathin lo pi na ho hi mu jing ding ti cho phai chom kel kot hin in sei pi ve na hi ve sa na in First Peter bunga changa to chang go ma cho isima hi le hi tin na sei na hi chu to banga chun khang dong ho nang ho upa ho thu thu nungun chule chu chi kalwar jong chun khalakhat kizan tu na dingin lungni min kong ki ga in mi kiniao sa ho chu lungsit na achanjin a hi azi chu pathin khut tha ta noya chun nem hiu chan aman apha cha nang ho na choi sang thei dingu a hi atina hi
hi je kin niao sa ki ti hi pathin lung de hin pathinin hi ja changa na chun pi sayam tel mi hoi tho ho chu pathin do a hi atin bible ivet wa le masang khang a hi han lang tu khang hen lang hi jang le imu ho zo se chu e ho ta samit ve na imu di ho jang chu ivet na hi le mi hoi tho kili sa hoi tho hin bol ho zo se pathin do a hi ti chu ki chin ta inimu te ve na hi ji chun tua kin niao sa hin kho hin mang ding ho chu pathin lung dei dam a hi atin a hi ji chun First Peter bung ni chang som ni la khana chu ve na la hi tin a sai kin na hi hi chi dinga chu ki ko na hi ve nang ho krista khunung zui na hi na ding ova nang ho zala aman he so gan thei athu a hin nang ho dinga va tu a zui ding akoya ada tha a hi krista chun nang ho dinga va tu a zui dinga akoya ada la a hi atita nei ei le krista hin kho hi ivet na hi le nup na him a umpo na hi ve in va le le si simpa chu le si mi him gan an kunga ahung ping ta nei hi nei ei le hi chi ahung pin zo in jang hin nupsa na him lo hin i ho dinga hung ping a hi ta ngal wangin i ho hin ini do taw vi nei Jewish station amo dinga hung ping amo so chat na dinga hung ping pa chu na sata in na tha min anai nei ovin mol tumlam chil sit khomin hin kho anaman sa tawin ei le hi chen krista hin kho ai pi wa ma tu akile thona kha chang umpon pa ngai damin tin hin kho anamang in hi wana ala to masangin za asai zui te to zan an zona an ane khom wa ang chuni pi ki mum ta le ki niau sa ta in asai zui te keng cho hin sop tan ti cho ki mo in hi chun e ho jang hi krista hu hing na changa ngaman len sap ma hunglu na mi ho hi sei zuya hin sim te chu abana hin bo ho chu pi ham te le hi cha tuai seo kot lui chu hin vet ting over hi le kot lui khanga mi ho chan le krista hin ko mandani in mu chinovin hi cha chun a hin ko man ho chu kiniao sa hi hin hi cha chu ho yo se i kiniao sa wa le krista ni kiniao sa wa ko na chu pa lal to na hin dop sang over ni khuting ni le lo pi ta i hin dop sang diu hi ti chu ormo lo diu hi gavat dingin Jesus Christ chu kiniao sa ta hin ko ong mun ama wang athin wana la to wa omin chon haya to tam tia hi le Yesu Kevin wana palal to na zina chana to ta ni hi Krista chu kiniao sa ta zein wana palal to na zina chana to ta ni hi chita banga chu tu ne ho jang hi kiniao sa hin ko imanova pathin ang le mi pi anga iso pi u inau anga kiniao sa hin ko iman wale ni khat ting le wang wana pa anga chu to diu he ti chu bible in kitchen ta ne hil le ni hi chun kilit sa kiniao sa hela kilit sa hung po do ngai tan kilit sa ki ti bible to ki tu lo le pathin in an dei lo ta kha chu he Matthew bung som ni le thum chang som la ni chun hitin an sai na he ko hi le ama ki soi sang chu ki su niao ding chu le ko hi le a kiniao sa chu ki choi sang ding a hi atin hi hi che koi hi jang le ama hung ki choi sanga chu ki suniao te ding ai ti pathin bible kam changin a sai ta nei tunin bible kam chang zana sa kilit sa na a kilo pi sa na i ho le wa pha te la thu pi tan ni le wang su ni mai te deu hin hi ji chun thu pi tan nya dop sanga nom le tu nya hi chi lei sit hin ko a hi kinia o sa a hi chi phai chom kel ko na hi lut o ngai ni so pi hi chi hi ji chun tu nya phai chom kel ko na chun na lut hin na tunia pathin cha te hi wa he le hi chi phai chom ker kon ai ilu diwin pathin in ei ko wen ai ai le tun ker kon nga na chu anavel hitin ker kon na nga na achun Nehemiah bung thum chang som lalina chuna ki mun ai ke man hin siming katin bet hak cheram gamsunga vai papang rekhap chapa machiza chun e bu na ker ko chu asim phai ker kon nga na chu pi ki mum ta la hi chahin ebu na kia ko cho ki muta na hi ebu na kia ko ki ti ga gya le hon ilung thimo wa hi ebu na akimin phati nga hin ki da nam si ningetal na nen ilung thimo hin thil pha him pu na hi ei le hi chi ebu na kia ko ki ti Jerusalem kul pi a hin kia ko khat cho an hin kia ko nga na cho an hi amin hi ama hin min ngei ta apolo wangin anato hi na to thupi ta hin ebu na ko kanin anatong in hi Jerusalem kopi athin ding le ahoi ding deji chun hi chi ebu na kel kona hin ipi num tam te le nen munchu ho zo se hi chi ebu na kol kana hin ana pai mang ben hi ai le hi chi ebu na kel ko hi ahung dim te nga hi le ipi te tam te hi le hi cha chu ahal over akhuti le nam si ding hi phanin chun hi chia
niên hung kit pai zo si cho ala do ovin mun chom dang khan apovin mol dang khan age hal tawin ei tin Bible theme ho sei dung ja ki mun ei le hi chi chu ni pi ve sa ma ta le tunia kinyo sa ta hin ko hi man ting wa le I chung over op kai na thei e bu ki da ta ilung gel ho ki da ta I thu sei do ho ki da ta I chon chen ho pathin do na ki choi sang na ho zo si chu hi chi e bu na kel ko to hin hong ki te ka ne hi ji chun tunia kinyo sa Krista ang mai lam hin wa hi le hi chi ebu na kel ko na Jerusalem ku pi athin na dinga chu hi chi ebu na hoi nien hoi hung ki pa ya mun jo ma hal mang hi bangin chun Christian ki neo sa ta I chon si do I hin mu wa I ki da hoi aval tai te Krista keng bulai hung ting le Christian hi chi chon si na ki da na ebu ho hi a hin pomo Calvary a hin sop thing tan hi chun hin khota hong ki nei the na hi chi hi je chun hi chi ebu na kel kot ki ti hin na to na sa ta le na to thu pi pen kha chu anan tong in hi hi chun so pi tunia nang le ke ebu na kor kana in ngai ilu jing o hina nitina ki su thing na hin ko iman o hina hinge Krista chu a chon si ho zo se ding in thing pe lai khat be in omen e ho ding in athita Krista khat be an athita nei ai le tunin Krista thi a ke hu hing ding hi ta an ki san zo se chun tu hin Krista chu athita tiu han lang inup nup neo han lang inup nup don o han lang hu hing I chan thei diu hina a hi po nei hi ji chun hi cha ni pi ki mum ti le ta san wanga ki su thing na sa pawin chun sanctification by faith ti chu in ikamun hi hi chun ki su thing na hin kho hi na sata nitina hi iman diu hin Bible chang khat ga sim leo han 2 Corinthians bung sagi chang khat na chun hitina sei nei hi chun so pi ngai te thu pi hi chang chu inei o a hi ji chun hungun thagau le ta sa ki su bo na zo sia ko ni ki su thi un hitin pathin gingin thina chom kimin omo hiti so pi te ho tu lai mitam tai thu hil ka ngai na ahin ta sa ki su bo na chun thagau atong khapun hi ji chun hi chi kan ni hi chi ka don hi chi ka che pho hin ka thagau hin ko atong khapun hi chi chun van gam ko kha poi ti thu hil na hi tam ta ke zatan a hi wangin I Bible vin asai chu pi ham te hi le hi cha hin thagau le ta sa ki su bo na zo sia konin ki su thing o hi ti hi 2 Corinthians bung sagi chang khat na chun in nei ta wen hi in sei pi wen hi chi hi je chun so pi tunia hi chi ebu na kel ko nai hung lut ting wa hi le wa hi chin ta samai mai a hi tia nu si thei ei lo le ngei nep thei ding I ma cha pun Christian pi sai na ko pa a cham kim bangin na ho jang cham kim in ati na hin ele hi chi cham kim na ki ti hi ni le do na ki subu thei khat chu a hi tin phatake chan imu taw wen hi hi chun tunia hi chi ebu na kel ko na chon si lung na op kai na lai jam a hi le nitina hi chi Krista a ki su thing na hi na ngai cha jing hin na Krista a ki su thing na tunia na ngai cha ham akom na zu kha am pathin in ei ho pi wa hi chi thu hung ki sei do a ko na o pakai nei su thing in ka hin het khi la hi tunin wang na thua ka za a ka ngai do a ka mu do kil hanin wang nang ma hi nitina ei su thing ding pa hi tin ngai cha nam so pi na ngai cha na hi le tunia a komi zu do wa hi le I chon si ho zo si e bu na ker ko na chukila do tin Calvary hanga aman ngai dama athisana cho I sop thing diu hi ta ei le tun ker kot gup he ga vel le han ker kot gup na cho I pi ki sayam ti le tuina kel ko hi akimun hin sim da tang ka ten hi cha chun Nehemiah bung thum chang som langa cho iwat na hi le hi chi tuina kel ko hi in mu di wa hi chi tui ki ti hi Bible ai vet ting ai le abang kim khat kom le Krista ama to jang ana ki te ka in abang kim khat kom le thagau thing to jang ana te ka nei hi le Krista kal sun jing ding te chun I pi in ngai cha do wam te le thagau thing chu in ngai cha wi nei hi chi hi je chun I he theina divine Bible mun khat ana sim do tin hi chun John bung sagi chang som thum la sagi apan som thum la ko chu ana veo hi te John bung sagi chang som thum la sagi pan som thum la ko ana ngai ovin lang chuin kut ki chai nin hi chu ni pi ni a hin Jisu ading in ha ta in asamin koi hi jong le adang cha a chu ka hinga hung don han keima ai ta sana chu pathin le khabun asei banga asunga ko na tu hing pu do a lui a long ding a hi ati
tui hình pu do a luya long ding a hi hungin don uvin kin na piu vingi atin a hi ai la chang som thum la ko na hi ga ve lew han hi chu ama ta san hon hagau anei dingo chu aseina a hi ama ta san hon hagau anei dingo chu aseina a hi atin a hi a chu tia hele tu nia hi che tuina KELKOT hin ipi va sam tia hele hagau thing inei theina diu hi hagau thing ima mo dan ho le hagau thing ipoi mo dan ho hi tuina KELKOT chuna ve sa nei kin niau sa ta a phai chom KELKOT na chu hung lut wa a hi tinga le chon sit ngai dam ebu na KELKOT hi in zot ki tawin hi chi ebu na KELKOT na hin I chon sit ho zo siu chu in phung tawin Krista in hin su thing tawin nitin na hin thin na hin kho Krista wang in mon thei tawin hi le hi chi thin pakai ni pi se thin na tei lovin koi man pakai amu thei pui wa to mu thim om khom thei lo wangin hi chi lungsun net du de pu mai pathin lagau thing chang thei lo hi chi hi ebu na KELKOT na thin na hin kho zo si isubu thei yo siu chu ta sa hian nang lagau lam jang in pe la ting wa hi le aba na chu ipiham te lan lagau thing isungova hong cheng ding hin hi chi lagau thing chun isungova na hin no ting la a chom lo wa hi chi lagau thing in chu vadunga hung longin tina hi na hin da na ko na vadung hung long do ding na lagau thing nei chun na loina pai na so pi na una nawin o hi chi pa hi pathin mi hi ti lagau tui chu hin don dio he na nga ko na hi chu hoya hong kon ham ko na pi ding ham te Krista tebawin api thei ki de na hi cha su so pi tunya hi chi tuina KELKOT na chuna lut hinam Krista ko ma hi chil hagau thing chuna ki thum jing hinam I thum lo wa hi le wa tunia pana I thum diu hi ta ti choi sei do dom ki do ve na hi a hi le tun ga ve le hoin KELKOT sagi na hin Nehemiah bung thum chang som ni le guma chuna ki mun tui KELKOT akiti na hi tuina KELKOT zo in chun tui KELKOT hi ahong omin na hi chen tui ki ti tinga la ipi ve sa tam te le isai ma won Krista jang ave sai na hi le John le khabu chui vet na thu chu pathin hi atin hi ei le pathin chu hoya omam tel athua om ki hi Krista chu athua in omin hi che tui KELKOT ki ti hin hi che Bible a le khabu thi hi asai na hin pathin thu nitina na ne jing hina tui KELKOT na chu na lu jing hina ti chu tu ne ki do na nom ho chu hi che hi je chun even na hi le hi che Bible Israel le thimpu ho hin hi che tui KELKOT hi ahin si movin ahi atikin na hi chang hi thim pu na to ket ma cho hi ei ma ho ma chama hi chi tui KELKOT na hi kal ha ding kiti lu ding ti hi thei pu hi chi tui thim pu hi tiula inja ki pan na lang ei sei tawi thim pu hong ki ti teng la tu ni ai ho thim pu cho Krista ko mai chu le Krista in hi chi ana to ding cho hin to ding hi chi Krista ko ma hoya ko ma chi thei ham ipiti chi ding ham te le hi che Bible hi ivet ting ai le Krista cho akimun Krista mi hoina ho cho akimu thei na hi che jon so pi tunia na hin ko a hi che tui KELKOT na hi na umjing hin nam a hi lo le tui KELKOT kiti hi pathin le khabu kiti hi nanga dinga na ta san na din na chu hinam a hi lo wa hi le tunia hi che tui KELKOT na edinova pathin le khabu thinga ikibul phu dio hi pathin oin ei sei pi no mo chu hi abanin KELKOT gate na hi in KELKOT gate na ki mu hi pi ham te hele sakol KELKOT hin hi chi Nehemiah bung thum chang som ni lagi da chun ana vele hon imu dio hin tin hi chi sakol ki ti hin ipi na ve sam te masang lain chun sakol ki ti hi gal do na gal kon nan anamang cha jai vin a hi e jo tu lai banga hi jet fighter ho oma aeroplane ho ma helicopter oma e tai gal kon na an chi the ho hi pun jaha so a kung kalan sa tina hi pun hi je chun hi masanga an means of transportation khat yang chu hin hi chi ki pui to na ai lo la ki jama to na chun sakol hi anamang chawin hi revelation bung som la ko chang som la khatna chu venal sakol khat akimin pha hi chi sakol chunga to pa chu van kang na ki wan hi chi chu gar sa dinga kon do hi ti sei pi win hi ei le hi chi gal ki ti tu nya Christian sakol ke ko na hi ipidia tu nya hi chi hung ki sei lo ham te la Krista a hin na ne ya Krista KELKOT na sakol KELKOT hin lagau gal avet sai ni I ho hi thisan le ta sa him le thal choya gal do ding a hi povin ama wang lagau wa melma pa do ding hi zewin hin hi chi tui a KELKOT hi yung lut masat o ngai ni tui KELKOT lut lo chun hi chi sakol KELKOT na hi bong zo him lo ding hi izinam tela hi chi tui KELKOT hi pathin thu a hin hi chi lagau gal hi thua ki do a hin pathin thu boin gar zona na pi the hi tuin efficient bung gup chang som ma pan som la ni chu vet na hi le hi chi thung hi no ho
Krista galvan na chun ki vanovin ti akimuin chang som lani na chokin hin sim don kate azi chu ei ho ta sa phele thisan to ki bona hi pove ipu ho to tha ha thunei ho to hichi vanoi muthim vai pu ho to van mun hwa la gau gilo yang se bu ho to ki do zo hiu ve la gau gilo ho to ki do zo hiu ve tin izi chu hichi la gau gilo ho hi pathin thu teilovin ga zon apithei pun Krista gam thip gama patima omin chun mial mapan an manti patun thu a anadingin thu in gar zone an pinai hi je chun hi chi thagau gar ibol na diwa hin ido na diwa hin tu nya tui kya ko chu hi palga kal ova chi pathin thu hin nitina inni ova nitina idon ova nitina isimjing o lo le hi chi thagau gar hi gar zone awang chu imu zo lo di hin ama wang pathin thu ne jing te le pathin thu simjing te chu hi chi sakol kyal kal thagau gar hi pathin that wanga gar zone chu imu di hi ti chu sakol kia kot hin in sei piu vin ei le tun kia kot ko na chu ga ve leo han Nehemiah bung thum chang som ni le ko na chon akimu in hi chu ni solam kial kot kiti chu hi chi ni solam kial kot chu Krista chu hoya hong ping hita ni solam a hong ping in ei le hong na ding hi hoi lang ma ka hong de ti sayam ni solam hi lo ham na so pete ho Matthew bung som ni le li chang som ni le sagina chu ve na he le kol phe ni solam a hong phana ni hlum lama alhum mong bongin ka hung ni ding chu chu tabang chu ding a hi Christine a hung na ding hi che kol phe hot hin anate kai a hi le Krista a hung na ding hi ni solam kial kot lama chu hung ding a hin hi je chun so pe tunia hi chin ni solam kial ka chu gal do zinga gal ve zinga umu ina thagau gal ido ova izo na diu kha jang hi ipan ham theina diu kha hi pi ham ta hi chin ni solam kial ko chu hin ve ting ova hi o Krista khat vele lo pi ta ahungin tin amma to do khanga enni khoma lalu khu ei khu pi ding a hi ka nga lal ta ve o ta ni solam kial ko Krista chu hin ve tinga la hi chi thagau ga sakol kial ko hi hung ke pal thei na hi a hin la tunia Krista hung na ding nga la lo zinga Krista hung na ding ima a lungthima jang koilo I hiu le wang hi chi sakol kial ko yang hi apal ha sa ji na hi ji chun lo pi na ho hi Krista ain hi chi so lama hi ni khani le hungin tin ami thing te hi a hen lana ki pa man api di chu I movie na hi chi Zechariah bung som la li chang li na yang chuni na hi Krista hi ni so lama ahung ding dan yang chu na sa tain Zechariah chan an ji ni na hi ji chun tun le khabu khat an simo twin pathin le khabu first John bung ni chang som ni lagi na chan hitina sai chu le tun kanau te ho ama ho hung kila ting ei ho iha ka thei ova chule ama a ahung ting le ama a kuna imai mo lo na dingun ama zinga umjing o hite ama ahung kila ting le ei ho ha ka nai kat ova imai mo lo lunghem pita le thasit ta le lungha dai ta lo na diwin ama anga chun umjing o hite ati nei hi chune pi ham ta le tunya Christian hin khoin hinge sakol kel kol hagawa gal isa nawahin Krista to isa khom jing ole hi che ga zona hintin Krista to khom jing ho chu tua leya na ta samelin khom thei nang na hin le nanun le na khanai Krista to na cheng khom ma hele Krista hong ting le na chen khom ding hi tunin Krista me la akimu poi ipiti kom khom thei ding ham tia na pan te ya ka khom thei poi na ti le wang chu Krista solam kia ko na hong ting jang le Krista to khom na ding chan bo wang chu in nei lo diu hi ki chat ta e chi he je chun so pi tunia ni solam kia ko chu nga jinga na hina na ki gin jing hina ni solam kia ko lam tu dinga chu ti chu Nehemiah le khabu bung thuma ko na chu ni jil do chu he a hi le tun kia ko som na hi ga ve leo han hi chi kia ko som na hi panmun kia ko akete in hi chi sa pawa hi iwat tinga hi le sa pawa hin inspection gate a hi lo le investigative gate ati nei hi chi hi Jerusalem kia kona kia kot som na chu hin kia kot khani thumlinga gup se gate ko som na hin pa wa hin hi chi kia kot na to chu pi ham tia hele hi chi kia kot na hin Israel ta hi gal ko ninga achi ting wa hi le hi cha mi ho hi kil han chil na hi chi kia ko ne ananai ji na hi koi chu chia koi chu uma a hi lo le koi chu hilai mu na panga koi chu hi chilai mu na thei ham ti kil han chil na kia kot mun khat mun cho na nei na hi chi ya chu hi chi kia ko ri pan mun kial kot kiti na hi ga va le han Krista hung ni le hin ama mi te le
ama mi lo te hi hlan chil na hin nei dinga hin hi chi KELKOT panmun KELKOT na dinga chona umjing hinam Bible thu thing mun khat ga sim do hitin hi chu 2 Corinthians bunga chang som chu ga simo hiti mitin ta sa athil bol a pha hile a se hile athil bol dung zui chia atoman asan che theina dinga ei ho i bon chawa Krista thupi tan na dinga chu kila che ding i hu vin hi Krista thupi tan na dinga chu kila che ding i hu vin hi atin ei le hi che Krista thupi tan ni ga kila ding ho chun tu nia hi che panmun KELKOT na panmun na hi hoi lai ham ka din mun hi ta iki khul pharo angai tan iki khul chin ho angai ta na hi so pite ho tunin avelen ga sai nom kit kha choi pi ham tia hele veleo han tunia vana mithi hin ga sai ta diulen mithi hin kho he ta pun a hin he ti Bible lun ki chin ta in movie tun ka hin lai dum sun ka nup numin hin kho mang ka thi pha ting le thil pha bo ka tin vana ka chan boding chu tong ta nge ta ni ki gyal wala hi che wang chu Krista thupi wang hi ta pun mel ma pa thupi an ding ni hi ji chu vana na umle na umloading chu tunia le ya pathinin dam na pi pha sunga na ki to do angai ta na hi na ki hol do angai ta ni na ki hal chin angai ta na hi ji chun tunia na hin kho na dam lai sunga Krista hin kho lam zo na hin to na hin so pi hi che na to na hin thilpha na bol Krista na ta san chu sei ngai ya anung na zi sa hinam sei ngai ya anung na zi sa lawa hi chi kilhan chil na KELKOT na hin pakai hung ni le nom ta chu im khom ni kilhan chil pakai anga en ni khom di hi ti chu hin hi ji chun so pete ho KELKOT SOM ki ti hin tu lai la gaw wa Christian hin ko ikal se ding dan ole in ko man ding dan ho chu Bible in ki chinta na sai pi tawin hi ji chun tunia hi cha tom ngai ta ISTV thu an ngai ho zo se pathinin ibon chawa dingin phathei bu pihan lang mabana kal se ben le tha na yang chu ai pi tawhan pathinin phathei bu tawhan ki pawme